Hello guys, good day. This is Kuya Tiong. Ug karon ang atong hisgutan is about factoring polynomials using the sum and difference of two cubes. Okay. So una, atong hinumduman nga kung miingon ta og cube kanang exponent nga 3, di ba? For example, kibali moingon ta x to the power of 3, that is pasabot ana is naatay tulo ka x nga atong gi-multiply. Di ba? Munay x to the power of 3. No? So, kung moingon pud ta og 2 to the power of 3, pasabot that is tulo ka 2 ang atong i-multiply sa ijang kaugalingon. Diba? 2 times 2 times 2 equals 8. Diba? Dili na sa 2 times 3 ha. Okay? Now, kung mohisgot pud ta og cube root, kanang inani ijang style nga na 3 din he, pasabot ana is unsa man nga number ang imong gi-multiply katulo. For example, moingon kibalik ko x to the power of 3. So katong giung kaina unsa man nga number nga imong gi-multiply katulo, which sige sa man si x, di ba? Si x ang imong gikatulo og multiply. So kung moingon tag cube root of x to the power of 3, ang answer is x. Kay si x may imong gikatulo pag multiply. Kung moingon pud ta og cube root of 8, so ang answer na is 2. Kay si 2 man, kung ato na i-multiply si 2 og katulo, ang answer is 8 man, di ba? So 2 times 2 is 4. 4 times 2 this is 8. Okay? Okay, so that is knowledge na kinahanglan para maka-answer ta naning sum and difference of two cubes. Okay. Now, add to talargo sa example. So, mag-una ta ni sum. Di ba na may sum and difference, no? So, una ta ni sum of two cubes. So, x to the power of 3 plus y to the power of 3, or x cube plus y cube. Now, ang atong unang buhaton is atong extractan og cube root kada term. So, si x to the power of 3, atong i-cube root, this is, pila man x, di ba? So, swat si x din hindapita. Okay? Now, copy si plus. Next, si y cube. So, cube root of y cube is simply y rapod. So, copy si y. Then, close parenthesis. Okay? Okay, wait sa hakay. Let me erase na pod. Okay, now, sunod na tong buhaton is open parenthesis. Then, ang atong sunod buhaton is, di naman tanong kani. We have two terms gihapon. We have x ug si y. Atong i-square. Sa man ang i-square pod. Pasabot ato pod i-times sa ijang kaugalingon ug kaduha. Yung square kanang naay exponent nga 2. Diba? So, x squared pasabot x times x, diba? So, yung tag atong i-square pasabot atong i-times sa isang kaugalingon og kaduha. Okay? So, si x atong i-square pasabot x times x. Ang answer is x squared, diba? Ang first nga term ha kanang una. Okay? Wait, okay. Nagpa-sketchong. So, again, x squared. Okay, so paano sa mga tubig mo magkagubot ang mga kuan. Okay. Now, after ana, sorry. Nakita na nga hong nadunggan ang ahong kuan. Sagdila man. Okay. So, again, balik na no. So, atong i-square ang first term din hey. So, mo ng x squared. Sunod na tong buhaton is atong i-multiply ang first ug second term. Pasabot si x atong i-multiply ni y. Kahuman kung unsay atong answer, atong balihon ang ijang sign. So, x to x times y equals xy, of course, no?
since positive siya, ato sa himuong negative x, y. Okay, so atong sumpay diri is negative x, y. Gets? Next. Okay. Erase na pud ta. Okay, hawit sa hakay magmanumano ta na nag-erase kay wa tay eraser nga dako-dako ug jutay. Okay. So, again, ang atong unang gibuhat atong square si x mo ng x squared, no? Sunod atong gibuhat is atong gi-multiply. Nabalik na hinuon sigbin. Sorry jud. Sa hakay ang kalisod jud ning kuan. Okay, wait sa ha. Kahuman ang atong sunod gibuhat is atong multiply si x ug si y, di ba? Kahuman atong gibali ang iyang sign which is supposedly x times y equals xy. Na atong gibutangan og negative. So mo nang negative xy or minus xy ang gisumpay nato. Then ang atong sunod nga buhaton is ato na pong i-square ang ikaduha nga term. So y times y is y squared. So of course it's positive man na, so plus y squared. Okay, so ang atong final answer is tubalin dire x plus y times the quantity of x squared minus xy plus y squared. Okay, so muna itong final answer sa kini nga given. Okay, so second example, we have x cubed plus 8. So first, ato extra kanong cube root. Ang cube root ni x cubed, di na mo agi ang ballpen, nabuing na. This is x, di ba? So, x din copy plus. Then, cube root ni 8. So, may cube root ni 8. This is 2. Diba? Nga naman, 2 times 2 times 2, this is 8. Number nga kung i-multiply ka tulo, nga result of 8, see? 2. So, of course, 2 ato sumpay din Now, ang sunod na tong buhaton is of course, mag-delete, bitaw. So, ang sunod na tong buhaton is atong i-square na pod ang first term din hinapita, kani. So, ito na i-square. So, x times x, that is x squared. So, copy x squared. Now, sunod na tong buhaton is atong i-multiply ang kining duha. Diba? Now, so, atong i-multiply si x ug si 2. Ang result na is 2x. Since positive na siya, mahimo diyang negative 2x. So, minus 2x. Diba? Okay, next. Sunod is ang kanina pong second term. Kaning 2. Atong i-square. Pasabot atong ikaduha og multiply sa diyang kaugalingon. So, 2 times 2 is 4. So, plus 4. So, ang atong final answer is x plus 2, or the quantity of x plus 2 times the quantity of x squared minus 2x plus 4. So, may itong final answer. Okay? Okay. Next. Last example sa sum. So, we have 27 x cubed plus 64 y cubed. Okay, so again, ang atong buhaton is atong extra kan og square root. Ang first nga term. So, of course, square root of 27x cubed, that is, pila man? So, una atong buhaton, unsa mga number nga kung atong i-multiply sa diyang kaugalingon mo result of 27. We have, unsa man? We have, 3, di ba? So, ang 3, kung atong i-multiply sa kaugalingon og katulo, 9, 27, di ba? So, ang atong square root or cube root of 27 is 3. Okay. So, 3. Ang cube root po sa x cube is x, di ba? Kay x times x times x, that is x cube, di ba? So, of course,
mo nang 3x ang atong answer. Hala, nabuing na ni kuya. Unsa naman ning color naman nag-orange. Sige, sagdi laman. Okay ha, wait sa. Okay, so mo nang ang atong cube root of 27x to the power of 3 is 3x. So, of course, equals din he. Open parenthesis, we have 3x. Then copy, addition, symbol. Okay. Wait a minute, kaping mainit, mag-delete sa ito diri para mahawa ni. Then, ato na pong i-cube root ang ikaduha na pong nga term. Kini. Diba? We have the cube root of 64y cube. That is, unsa man nga number kung imo i-multiply ni sorry, kana G-text. Unsa may uyab naman natin mo siguro Kuya Tiong. Unsa may ang cube root or unsa mga number kung ato i-multiply katulong mo result of 64? We have 4. Diba? Kay 4 times 4, 16. 16 times 4, that is 64. How about y to the power of 3 or y cube? So, the answer is y. Kay y times y times y times y, that is y to the power of 3. So, ang atong answer diri is, or ang cube root ni 64y cube is 4y. So, 33x plus, sumpay ta, 4y. Then, close parenthesis. Then, mag-delete na pud ta. Oh, malangan-langan dito, delete. Kay labang kalisod, kadyo mag-delete, magpapa. Okay, next. Anhi na pud ta sa kaninga second, nga term din hino. Diba? So, next tong buhaton is atong i-square si first term. Diba? So, that means 3x times 3x. So, that is 9x squared. Diba? So, copy din 9x squared. Then, ang next atong buhaton is of course atong unsa man? Atong i-multiply ang first ug second term. Diba? So, we have 3x. Atong i-multiply ni 4y. That is 12x y. Then, since positive man na, dapat man itong malihon. So, that is gonna be negative. So, sumpay ito dali, negative 12x y. Diba? Okay. Delete na pod. So, na itong buhaton, after ana is, wait a minute. Okay, malangan-langan ito ni delete, hagdi laman. Okay. Next na itong buhaton is atong i-square ang second term, which is 4y. Atong i-multiply sa kaugalingon og kaduha. This is 16y squared. So, sumpay ito dali, plus 16y, sumpay dali, 16y squared, no? So, ang atong final answer is 3x plus 4y times 9x squared minus 12xy plus 16y squared. Okay, so muna atong final answer. Okay? Okay. Okay, now, adto na pud ta sa difference of two cubes. Di ba kagaina, so we have the sum of two cubes man to, karong difference na. So, same ra sila og process. Ang ilang kalahian only is ang symbol or ang sign or ang operation sign between sa given. For example, x cube minus, di na plus, y cube. Okay? So, again, same nga process. Ang atong unang buhaton is atong iskarakan og cube root si x cube, then si y cube pod. So, ang cube root ni x cube is x, diba? Then copy, minus cube root ni y cube, that is y pod. Then, open parenthesis na pod. Next atong buhaton is atong i-square si x. So, x squared, that is x squared pod. Diba? Kaya ang diba, ang atong i-squared si x, that is x times x. So, manang x squared. Okay? Next, sunod atong buhaton is atong i-multiply ning duha. So, we have x times negative y. Nga negative mo na? I-apply man ninimo kibali ang minus sa ikaduha nga term. So, mo nang negative y. So, ang answer na is, pila man? Negative x
y. Then same sa gaina, imong balihon ang sign. So gaina, kung positive ang tubag, imo himuong negative. So kung negative po ang tubag, imo himuong positive. So in this case, since negative man si xy, mahimo jang positive xy. So inigbalhin nato din mahimo jang plus xy. Okay? Next, ato na pong i-square si second term, which is negative y. So negative y times negative y is going to be positive y squared. So sumpay diri plus y squared. So ang atong final answer is x minus y, or the quantity of x minus y times x squared plus xy plus y squared. Okay? Okay. So same na sa kaadyo, same nga process. Next, last example talargo. So we have 8x cube minus 64y cube. Okay ka na? So again, ang atong unang buhaton is atong pag-extractan og square root, cube root. So the cube root of 8x cube is 2x, di ba? While the cube root pod of 64y cube is 64y cube is pila man? This is 4y. Di ba? Okay, so ang atong suwat diri is 2x then copy minus 4y. Okay, then open parenthesis. Next atong buhaton is mag-delete sa. Mag-delete sa ta kay nagkakuan na ni daghan ning sodin sa atong screen. Gamay ra ba ang atong screen? Okay. So again, next tong buhaton is ato na pong i-square si 2x. Ang first term din hingdapita. So si 2x atong i-square, 2x times 2x, that is going to be 4x squared. So 4x squared. Next atong buhaton is atong i-multiply ang first ug second term, which means atong i-multiply si 2x ug si negative 4y. So ang result ana is negative 8xy. So same gihapon, kung negative atong himuong positive. So it's gonna be positive or just xy. 8xy. Nabali man ako ya Tiong. Oy, pataka makagsuwat. xy, sorry, good. Okay, so plus 8xy. Kaya positive naman dyan. Then, sumpay na po ta. Sa negative 4y, muna pa ito square. So, negative 4y times negative 4y, that is positive 16y square. Diba? So, sumpay ito dali, positive 16y square. Hindi na magawas it square. Okay. So, ang atong final answer is, of course, kini. We have 2x minus 4y, or the quantity of 2x minus 4y times the quantity of 4/8 squared plus 8xy plus 16y squared. So, muna itong final answer. Okay? Okay.